Dobar dan, dječaci, evo nas na matematici. Danas ćemo da nastavimo da se bavimo deljenjem sa ostatkom i da vidimo kakve to ostatke možemo svesti kada je u pitanju ovakvo deljenje. Za početak želim sa vama da prođem jedan primjer, evo ovako, običnog deljenja. Dakle, obično deljenje sa ostatkom. Znači onaj primjer koji siguran sam svako od vas zna da uradi, ali da vidimo šta se može desiti prilikom provere, odnosno kako proveravamo da li smo dobro podelili neki broj kada pri deljenju ima ostatak. Odnosno kada delimo neki broj, a ne znamo da li ima ostatak, ako dobijemo ostatak, kako možemo provjeriti da li je naše deljenje dobro, da li smo pogrešili ili je ispravan rezultat sa ostatkom. 358 podeljeno sa 3. Naravno, delimo isto kao i kada znamo da ostatka nema. Gledamo koliko se delilac sadrži u stotinama, deseticama pa jedinicama. Koliko trojki ima u trojici? 1. Zato što je 1 puta 3, tako, 1 puta 3, 3. Pišemo, podvlačimo, oduzimamo 3 manje 3, 0. Puštamo peticu, pustit ćemo desetice. Koliko trojki sada ima u petici? Opet 1, jer je 1 puta 3, 3. Pišemo minus 3, podvučemo, 5 minus 3 je 2. Ispustimo jedinice, kojih je u ovom slučaju 8. Imamo broj 28. Koliko trojki ima u 28? Ima ih 9, zato što je 9 puta 3, 27. Pišemo minus 27. Podvlačimo, oduzimamo 28 minus 27 i 1. Nemamo više ništa da spustimo, jer smo spustili jedinice na kraju i imamo ostatak 1. U rešenju pišemo 119 i ostatak 1. I to je naše rješenje ovog primjera. Kada bismo imali potrebu da proverimo ovo, da budemo sigurni da li je dobro, to ćemo uraditi na sljedeći način. Dakle, uzet ćemo novi okvir i sada, kako proveravamo kada nemamo ostatak? Zamislite da ostatka nema i da smo dobili 119. Išli bismo 119 puta 3 i proverili bismo da li ćemo dobiti 358. Slično je i kada imamo ostatak. Pišemo 119 puta 3, stavite zvezdicu umjesto 119 puta 3. To možemo da stavimo u zagradu ako nam je lakše, preglednije. Plus ostatak plus 1 jednako je. I sada rešavamo na isti način kao kada dobijemo ovakav jedan izraz. 119 puta 3. 3 puta 9, 27. 7 pišemo, 2 pamtimo. Pamtimo iznad desetica. 1 puta 3, 3. I onih 2, 5. I 1 puta 3, 3. 357 plus 1 jednako je 358. 358, 358. Deljenje je tačno, proverili smo. Dakle, kada nešto delimo imamo ostatak, to proveravamo tako što količnik množimo deliocem i dodajemo ostatak. Da pogledamo kakav je ostatak možemo naći. Dakle, postoji i ovaj primjer zadatak. Kada nam je nepoznat deljenik, dakle ne mora uvek količnik biti nepoznat. Imamo neki broj podeljeno sa 5, dobijamo 82 i ostatak 3. Kako to radimo? Vrlo je jednostavno. Dakle, kao kada proveravamo na isti način, kada je nepoznat deljenik, na isti način ćemo ga dobiti kao i kada je nepoznat količnik, pa proveravamo, tako, kada želimo da proverimo da li smo dobro podelili. Dakle, pisat ćemo 82 puta 5, znači 82 količnik puta delilac 5, plus ostatak, u ovom slučaju ostatak je 3.
Ne moram uvek stavljati zagrade, hajde ovog puta da odradimo bez zagrada, zato što znamo da množenje ima prednost u odnosu na sabiranje. 82 puta 5, 5 puta 2 10, 0 pišem, 1 pamtim. 8 puta 5 40 i onih 1, 41, 410, plus 3 jednako 413. U ovaj ovdje prazan pravougalnik pišemo 413. Kako ćemo biti sigurni da je ovo dobro? Možemo uvek da podelimo, tako? Pa da napišemo 413 podeljeno sa 5 je jednako. I sada radimo. Petica u četvorci nema, ali petica u 41 ima 8, zato što je 8 puta 5 40. Odbacimo 41 minus 41, ispustimo trojku. Petica u 13 ima 2, jer je 2 puta 5 10, a 13 manje 10 je 3. Nemamo više ništa spustiti, ostala nam je trojka, manja je od petice, tako da je sigurno to ostatak. Pišemo 82 i ostatak 3. I evo, proverili smo na ovaj način da li smo dobro izračunali deljenik, a ujedno smo provežbali deljenik. Evo i zadataka da vi sami provežbate i vidite da li ste shvatili ovo. Koliki je ostatak pri deljenju brojeva 305 i 7. Dakle, potrebno je izračunati ostatak. Zatim, izračunaj deljenik ako je delilac broj 4, a količni broj 123 sa ostatkom 1. Dakle, prvi zadatak klasično deljenje sa ostatkom, drugi zadatak kada je nepoznat deljenik. Treći zadatak, baka Mara ispekla kolače i podelila ih na 12 tanjira. Na svakom tanjiru je bilo po 9 kolača i ostala su 4 kolača u plehu za pečenje. Koliko je ukupno kolača ispekla baka Mara? Tekstualni zadatak u kome je također nepoznat deljenik. Srećan rad, đaci, pozdrav!